Timana Likoze atirwa kwa Malemi na Kongo Luka akipiga mkani ni fair play. Jimmy Ndaize wanaona pata mwingi fieri kabisa. Uwejeje kutubuke kilikoko ibihumbi 50. Ego cyane gose iki ni gikombe kiya gatatu tako uri mu bigwekema utwa mateka ya mwaka 2018 shi mwaka 2019 mwaka 2000 aduma Obizanga tiwa kinakambi ano Crystal Noir enge wana wavuga tibikombe byose. Alo, yachamberekera mitambuye mitambulanye kusa kurumi. Igutiro cha mbere ku ruhande rwa Viziyo FC igitiro hejuru kwa kigero wa 9 lakini Shima wali la kwanza upande wa
tisa amin 20 hivyo cyamini cy'Imana asorte ndayikengurukiye tugiye mu gice cya kabiri hatanganywa abandi nyene uruhande rwa Bizo Jonathan Ayimana Ramadan Salom Sebastien Bashirayishize Abdulrahim Bizeye tugiye mu gice cya kabiri gitangwa n'igitsina kimwe ku kindi.
Kamosi wa Chimani pamoja na Jambo Jepukiza. Lagi yang baik ini,